Desde aquí queremos hacer un llamamiento a cualquier asociación, comarca, pueblo, cercano a una infraestructura tradicional, que pueda, que observe cualquier movimiento de desmantelamiento de la infraestructura tradicional, avise a la plataforma para conseguir mantener nuestras vías y que en un futuro podamos disfrutar de un servicio de proximidad y de cercanías para Galicia. O que non vamos a deixar é a loita, de ninguna maneira. Si no hay vías, si no hay estaciones, no hay servicio de cercanías. Que nós non estamos a favor de que, debido á posta en marcha do AVE, vayan a eliminarse maioría de servizos de cercanías, xa que o precio do AVE aínda vai ser moito máis caro dos que temos agora mesmo. En el 2015-2016, cuando el AVE entre en funcionamiento, los trenes regionales serán eliminados y todo el mundo tendrá que circular en AVE si quiere circular en tren. Fixo o pasado 24 de outubro un ano que comenzou toda a movilización en defensa do tren regional. Precisamente eu lin aquí o primeiro manifesto que dou lugar a, de alguma maneira, a semente o germen de toda esta movilización. Nació después de una reunión que tuvo la coordinadora de Portas con el sindicato de estudiantes, más algunas asociaciones ecologistas en Santiago, y todas con el afán de defender el tren regional, y después de haber comprobado que se estaba desmantelando toda la infraestructura de la red convencional de servicio de proximidad, pues iniciamos una andadura en común hasta que en este momento tenemos un total de 14 colectivos. Nos o que primeiramente defendemos é a non eliminación do tren regional, partindo da base de que Galiza é unha comunidade no que o núcleo rural prima por encima de moitos máis. O tren regional é utilizado maioritariamente polos obreiros, fillos de traballadores, xente de a pé, xente que non vai poder acceder aos seus postos de traballo e aos seus centros de estudos nas grandes cidades no caso de que se elimine o noso tren. Empecé a preguntar e a indagar, e efectivamente xa estábamos no proceso de desmantelamento do regional en Galicia, non? Este proceso foi totalmente silenciado desde os estamentos gubernamentales, porque o que se nos vendía realmente como símbolo de progreso era o AVE, non? O tren de alta velocidade. Ao mesmo tempo non se decía que eso levaba consigo a desaparición do servicio do tren regional sin haber previsto un tren de cercanías ou proximidade para Galicia. La situación actual de cómo está la infraestructura es que de Santiago hasta Coruña prácticamente la totalidad de las estaciones que están desmanteladas o han sido cambiadas de sitio, como es el caso de Ordes. Como medida transitoria, no sindicato reclamamos a posta en marcha do tren regional, é dicir, a non eliminación do mesmo, que se construya unha rede de cercanías moito mellor para toda a comunidade galega. En resumo, que a Xunta defenda a nosa personalidade frente ao Ministerio de Fomento que quere quitarla. O día 19 de xulio pasado viñemos a apoiar o corte de vía. Como son un membro activo da plataforma, o sea, eso é evidente, fun denunciada pola Guardia Civil, e o señor subdelegado do Goberno en Pontevedra, Delfín Fernández, impúxome unha multa de 1.500 euros. A multa non ten ningún sentido, de feito eu espero que me retire, e se non me retira, el sabrá que multándome a min o que multa é o pobo de Galicia. Non me multa a min, multa a xente toda a que o goberno lle está quitando o tren. Exactamente lo que buscamos, la plataforma lo que busca es en el futuro, 2020, 2018, 2025, es la puesta en marcha de un servicio de cercanías totalmente competitivo, eficaz, rápido, eficiente, barato, económico y rentable. Y si no rentable, lo máximo rentable. Lo que primero tenemos que conseguir, y el primer objetivo y urgente, es mantener la red ferroviaria existente que utilizan los trenes de cercanías o regionales que utilizan en este momento, y defenderla a capa y espada
para que la gente siga teniendo servicio. No coche morren, como dicía antes, 3.000 persoas ao ano, no tren regional non morre ninguén. Nos, por exemplo, ir dende aquí a Vigo en coche son 8 euros de peaxe, dende aquí o tren custanos 4,75 euros, se temos o carné xove, que prácticamente todos os estudantes nos valimos del. Ademais, non hai contaminación, é mellor para o desenrolo de todas as poboacións. Bueno, ahora mismo aquí esta vía impedimos o desmantelamento dela de aquí de Portas a Vila García. En 7 ocasións botamos de aquí os operarios de Adif e os seus xefes, porque estaban xa o mismo día que quitaron o servicio, empezaron pola noite como os ladróns a levantar as vías, non? Isto, ahora mismo, de aquí hacia Pontevedra non a levantan porque hai unha sementeira que, vamos a ver, é unha empresa privada que crea 2 postos de traballo e por iso non levantan a vía. Por aquí sigue circulando desde Portas hasta Pontevedra o tren do cemento.